Kažu da svaka planina ima svog čuvara. Neke čuva vjetar, neke skriveni izvori, a jednu planinu visoko iznad malog sela čuvao je pas. Ali ne običan pas. Bio je to stvor o kome se i danas šapuće. Ljudi su ga viđali noću na stazama što vode kroz šumu. Ogroman, crn, sa očima koje svijetli poput žeravice. Nije lajao, nije režao, samo bi stajao i gledao. Neki su govorili, ma to je samo pas lutalica. Ali drugi su se kleli da njegove šape ne ostavljaju tragove na zemlji, a da se njegov pogled ne može izdržati. Onaj koji bi ga predugo gledao u oči, nikad ne bi ostao isti. Stariji ljudi su tvrdili da to nije životinja, da je to duh ratnika poginulog davno u vrijeme kad su na planinama prolazile vojske. Kažu da je izdan, ubijen na spavanju. Njegova duša nikad nije pronašla mir i od tada luta u obliku psa. Štiti planinu od onih što dolaze sa lošim namjerama. Ali istina je bila zamršena, jer pas nije uvijek napadao. Ponekad bi samo se pojavio na stazi i nestao bez traga, kao sjenka koja je provjeravala da li je putnik dobar ili zao. Jedne noći trgovac iz susjednog sela vraćao se kasno kroz šumu. Nosio je pune vreće brašna na maski. Na pola puta mazga je zastala. Nije htjela dalje. A onda je ugledao crnog psa. Stajao je na stazi, nepomičan, oči su mu gorjele. Trgovac je, kažu, počeo moliti na glas. Ne diraj me, samo prolazim. Pas se nije pomjerio, ali nakon trenutka nestao je, kao da ga nikad nije ni bilo. Trgovac je stigao kući blijed i nikad više nije prolazio tom stazom noću. Ali u selu bio je jedan mladić. Drzak. Uvijek je govorio da su to samo bajke za djecu. I jednog dana odlučio da ga iskuša. Krenuo je u ponoć noseći baklju i nož. I baš kako su mu rekli, na stazi se pojavio pas. Nije lajao, nije se pomjerio, samo ga je gledao. Mladić je podigao nož, ali kad je zamahnuo, nož mu je ispao iz ruke. Baklja se ugasila, a mrak ga je prokutao. Pronašli su ga ujutru pred selom, živ, ali blijed i drhtav, i bez glasa. Do kraja života nikad više nije progovorio ni jednu riječ. Nakon toga niko se više nije usudio da dira crnog psa. Ako bi ga vidjeli, samo bi spustili pogled i tiho prošli. Jer vjerovalo se da pas ne dolazi da napadne. Dolazi da provjeri, da pročita srce onoga koga sretne i ako nađe strah ili mržnju, tada nestaneš u tami. Ali ako prođeš miran,
pustite da ideš dalje. Planina i danas stoji, staze su obrasle, ali neki dalje tvrde da su ga vidjeli. Velikog psa, crnog kao noć. Oči mu gore, a koraci mu ne ostavljaju traga. Kažu da ako ga sretneš, nikad ne smiješ prvi da ga izazoveš. Samo prođi, tiho, jer možda on i nije neprijatelj. Možda je samo čuvar planine i tajni koje ljudi još uvijek ne razumiju. Hvala vam što ste bili dio ove legende. Do sljedeće priče neka vas čuva tišina noći.